nói hi mất giật ngay thôi tờ ít chấm lắc ấy nè pastor mang nè handshake sao cái là cái tầng hay đấy thà là pastor bị bằng hi church cái tung người bằng này tờ có khui mi lô ngà vàng đâm khui bay khô cho nên hi tờ chỉ nè cụp sang vài sau rồi ít thùng mì hắn say thêm ở thằng hàng hay đấy lão lắc ấy nè khuyên mi xe lô khổ lô pin là lão lắc ấy nè lô mi lô cái say pin là lão lắc ấy nè say cái cho nên rác rác Sunday hili sau rồi cái gì hi akshi da sak lắc ấy nè phani sak tale itum na sadak le hi mi na church cái tay na sai đây itum na chỉ tờ các lật mà thấy là sắp pa shuru pa cái chỉ maning church na dakar cái sa le hau ta chỉ vang này itum cái sa này aji hi slide thra itum yang rum re slide thra hi minute gathum mai na nga yara kha 30 minutes shok tale 30 minutes li manage sak vai hot nar chimrut wa ka minute phanga hi extra sangkhyor 30 minutes matarang la ka kubai ka minute phanga hi suita pai minute thra hi hanka pai hiwa alongli adjust sak vai sau gi chi nei idong mai mirinli tai la kana vreshi naw ping mai mirinli toi mai thui the khangahan question china kikla cha kha the i hi vreshi sai re shitkasang mi sai re ko shitsangai re jaya kha otsak langa cheplong rala the khangahan hi toi mai thui ka che kem salala counseling salala hi challenge sal la ka ya question na sa ta toi mai thui the khara question akha sai chui wangai na oi tha kha itum vreshi ka sa ta shitkasang ai na otsak khani wi khangashik hi khigla ga chi hi itum ga thai da kar sa ye da itum ga thai da kar sa ye chau da khangre lak te le te to chui ha laptop pali chili la ngare lak te le sadai la mất giật lịch thua lắm issue hi distance with problem ka khikla ma thei thura ka dadal ta da yang tak vai sa se ka sang ka ma sing ma ta chang ji ma thei ga chin a je che dakar ma sa ga je na mak sing ni dakar sa ga je na a ji hi sing lo se ta sing phok li gai ni hi khiwang na ina a ji hi powerpoint na present sang ai ji kla ja ka picture khamada ta sanga chi thai ga vai maneng manai kha ina hili tuimang ina pasok la ka bible quote ka chung ga salala ningli phaning ka pai pa ji mik ena thengrum la ka pangruma kha chi pa chi na lasting same chiwang na hi wi tuipong hi shitkasang ina Otsak wi Khangashik relationship between faith and work kachui maram hi itom matai lagana Bombay li pamdak la ya vreshi naw ping na thainga ye phlung kala hi khamataya tuipong akhane maram akhana jawta itom gotong yangarum vai wangana hi khwira da khlaini ara adang itom na pangarum khaya tax pa hi James wi lairik hi itom wi vreshi ga thana Martin Luther na James Bible hiya akachang maning hiwa anaki hangla ja kha epistle of straw lanchi wi chithi da hoi chi khwangla ja ka lanchi khang chai na thenga ka ngawang ko ngau mo jana na hang da khle khlat pa ai hi chithi pa hiya tata vivrawi tuima ga zanga ngawang ko ga hiya chithi ne hi pa hiya inspire sa ga li machang mane ta na claim saute kha khang tai ping na yang la go o hi pa hi ana awi ka khalat chili awi interpretation chili ka tio ka excessive sa ga ni ka hen ga ni
可以把he Otsak na ko hui sampangai ke cipa maning le ko hui sampangaya Shitkasang mi pa china Otsak enang sota saplum ra ke china jena ani kni Khangashik sao ta Shitkasang kala luk mashan kni hi ngasun gula ke Otsak hui ke shok sao ta hi pa ya ke changkhat Khangashunga tuila ke jai ta inspire sa kai mangla ga thara na chishut mi la ke khamiya tuine ta khuisang la ga hi New Testament we section hi ngarum gai ko hili hangdak le pa na khigla ja ka adang tangkul tu na pa mi ere shapshi tuili ara what do it profit my brethren though a man say he had faith and have not works can faith save him if a brother or sister be naked and destitute of daily food and one of you say unto them depart in peace be ye warm and filled notwithstanding he gave them not those things which are needful to the body what doeth it profit even so faith if it hath not works is dead being alone Otsak matsanga ka Shitkasang mang hi kathini the kang ni hi kiwang na hangla ja ka kiwangla ja ka aran hi chung sang mai da pa wa ka itum theor hili James na mi khni we Otsak li pantam sal ga hang hai le tele hili pata ka kiwangla ja ka James na khang pa na wa oi to Shitkasang mang ai jai ka wa chipi la Shitkasang wa verse 19 li pa ka itum theor chipi la Shitkasang ai ko Otsak ma chang mata china shoi ga hai ni itum mai avav ara verse 21 li itum mai avav Abraham li Otsak chang la ga an shakhi sa ga wangai na ali khamshung khangrong an ne ta khang maning la ji itum mai Genesis chapter 15 we record in a kot sa la ga an gang ni ji khiwang la ja kha Abraham na rana hang tak le jili Shitkasang la ka ralo nana ina nali hi samira ta ko ho chi sha la ka sang ka jingkum ma ka ta phanga rai la ka naw la ka na alin naw akhami a hi jingkum hang shini da phanga ka ga shungli aram moi na ho shok la ka chatwi khai ni chen jingkum hang chi ko da chi ko jili naw waing sak kala jingkum shaka ga kali naw hi ra ka phran exactly chen jingkum ma ka ta phanga hi anang rai khrani sara ani na chena pharai la ka lum lak aina naw da kle aman saklak ga ya naw jili ana khi hangla ja kha Abraham na khi ran khi hangla ja ka cho naw jili ili fall da hang ga ni jena ana awi Shitkasang ji ina nali nawi mitun ka chung ga nawi naw tun ka chung ga somira ta hang ga jili Shitkasang la ka naw mere akhamang ai re asarai re khaji thalala jipa chi mang jili ili follow jen dang da an awi tui jili thala na somira ji jai da Shitkasang la ka Otsak ena wa phu gai ji jiwi wang ena rana ali Abraham my friend even sot now to ko honi ali Shitkasang awi Shitkasang ji Otsak chang la ka phu gai wi thili rana ali righteous friend to hoi khamshung khangorong sot now to hoi kachi ko jiwang ena Abraham hila Otsak chang la ka jithe gai brusa gai wang ena rana ali khamshung khangrong hi mi kachi ko kachi shaki ka sa ka khaneli verse 25 ngara ka chapter hili verse 25 li khang la ja ka Rahab Israel now ping na ngashit ga nga lei jili chang kwai jaida atum na rir khri kwai atum mi tra ta khni Jehovah la ka Rahab wili wayam ga sangai na aram now ping na hey no wili mi ka thara chang da le da hang da le mara khla ka chena ai mara lak mane ai raye kha atum athang na chathui ai re ka chiwi pau mi la ka hangi ka atum sam ka phanga tam sranchli khyang la ja ka na thum ra ta le ka chi iram naw ping na sha la ka nga chi yang na pam da le ka thir ri pam ser da le jeni
jen chi kiwang ena kle jiko oh we run Israel now pingli than sat le ji ma ta khak khai wat sa le ko hi da ta ka chat ka kar ka chi vli atum na yui de le ji the shai da chili rahab le khar chan chi sha le ko shit ka sang wi wang ena awir shimli le fu ko re khrik ta klei mi ping chi kha athang ena atum shom fu hi wak ena ngatai da chat thui ai re ga chi wi chili phalat sang le ga hang me le ko ra le lakke ga chi wi chili shit ka sang mangai na Otsak chang le ga tum li furor khami wang ena ali le hei kham shung khang rong chili kaun sa ye chi tha kha ani wi hi Shitkasang mangai na kala Shitkasang jiling so da Otsak ka sa mangai na ani li righteous Abraham righteous Rahab to declare ka sa maning mala atang hang ga ya GP verse 19 chili hang ga ta GP la shitsang ai ka wa Otsak chang da ma sa manai ki wang la ja kha GP na Jisu Christali sam bang tranjili mi wi naw miara rawi naw miara atam mara rang gan na itumli nana itumli punishment miao gi chila ka chi hila hangte GP wa eschatology le thai naw de khirarak lag chila ava typing khai ko shitsang la ava chira ta shitsang la Otsak sa da ma chang ratu ran ma sa log ji chili kai la ka rally compete sa la ga sara chi khayo wangaina ali awi Shitkasang chi pa chi khring Shitkasang maning la ka thie Shitkasang sa ga ni ara khang tai akana khigla ja ka hili itumna Philippians chapter 2 verse 12 chili pa ka James na Paul na ka kapia Philippians chili khiangla ja ka na thumna shapshitui na teo ka tangkul tui pali shapshitui na ka teo ka thermai da thei hi pa hina khigla ja ka wherefore my beloved as ye have always obeyed not as in my presence only but now much more in my absence work out hi pa hi mark salo underline salo work out your own salvation with fear and trembling khangchi ka thire nang soda nawi hui khami sampang hai chi Otsak ina sa shok lo ko chi ko chi thai ka adang ina ka hang Martin Luther na post ka sa ta chi pa chi na hi pa yang sun pai ta le ko Paul na la hang na wi uklung li chang da kle ya chi Shitkasang pa chi I khle ya tam li yang ai na ma tha la gen ka hang na la ka samang ma chale I ma khle ya tam li la ka shung lak na wi Shitkasang chi Otsak en so da sa shok lo ke chi ni hi pa hi Otsak sa la ka Otsak na hui khami phei khui lo chi pa maning ko je na Otsak uklung li chang da kle Shitkasang chi Otsak en sa shok lo dang ka ara hili confuse sa kang sak akhale de le arama itum chi yang rum ra ara chui wangai na Otsak ka chang hia dakar sa pulung ne ka shitsamusa ka chi hili itum na khi dakar sa kla ja ka apong ka thum ka thai dagar sai matai lag gai hi ma ka thai wi wangai na achi wi vareshi ka chung na ka chung kana chira vareshi na oping ka chung kana ai khmore na I shitsangai chi hai la ka itum mui ngui da tam ga sai mi akana ra la ana gang chilo khamashung tha hiwa pa hina ra hang la chilo sha ko ashu la khamashung tha ta thai sing go hi angayung ba shung da ma lei thu ga chi wang na hi itum pera sam bang da klei ni ara hi ka chi we na hapokrak la ja ka there are three basic areas a believer must change apong ka thumli Shitkasang ping ye ngachai ki chi lei le kho ngachai ki chi khigla ja ka ar khangachai pa hi na atang itam na question sa dak le Shitkasang pa hi Otsak la ngachai phlung ra la ka chi pa hi pa hi na ung sok na saki I thumli pichar ga sa la hi ka thumli yang la ka pichar sa ra ji ko china khigla ja ka itumwi ningchuk ka khaneli itumwi tui khamatui ka thumli itumwi action Otsak hili ngachai ki chini ara hi ka ta ra rak la ja ka hili ra ki ji pa na ara ka thum hi adang answer sa ga hai pa adang question sa ga hai pa hina khigla ja ka ta ivreshi sa ka
ngecai plung rela keciwi question ba jili kingahan ka ngai klo jaka absolutely yes Shitkasang mia ka sai ka ba ngecai plung gi jini king ngecai rela jaka ari chang itum na yangrum khai atsing wi chi hipping here automatically kachang kat nana genuine salak kaya Shitkasang chi changaya kha quality ka thum hili affects hare quality ka thum ka cha itum nin chu itum tui matui kala itum Otsak ka thum hi Shitkasang kaya pingwi Otsak ai na ma Shitkasang wi Otsak jipi shi na vreshi wi Otsak ya pantam pai lui man ngatai hang ai na wau ki chi ko chena ara itum na hili confuse hadak le akana kigla ja kha adang hangai pol na ba look machine mang li kachung hangi tangi kai kana chen kai kana James na ba Otsak mang li focus sai chi chi mo ka atang itum na parum gai tha ta pol Otsak li lo chung importance mil ka hang la ko na wi uklong li chang dak le Shitkasang pa chi Otsak chang la ka sa shop lo ta ka hang James na ba na wi Shitkasang chi Otsak ma changa ka thi nei ta ka khni ni chi chuna kai ka confuse sa dak le akana kigla ja ka chili confuse sa ngasa ngai pa na Ephesians chapter 2 verse 8 pa ka hili chita da hang hai le tele china kigla ja ka for you are saved by grace through faith and not by work lest anybody should boast itum na hui kami sam ka pang hi lu ka mashan mang ai na sam ka pang ko kala Shitkasang mga ai na ko ka pha wat ka sa wangai na maning mani jiwangai na ki pa ka malang so pai mani ta ka hang akhale ka chi da ta hang ga hai pol na chi gang ne kala pol khala ta na amasha na la atang itum Philippines le hang Philippians chapter 2 with 12 li hang hai da ta kita ka mai na wat Shitkasang chi uklung li chang dak le pa chi Otsak chang la ka sa shok ki chi ne ki chi ala chi chili stress sa wala ka hang lakte chena khni chi confuse ma sa pai mane ka chi ka tha na Shitkasang hi le re jaya ka Otsak hi la chang phlong gi chi ne chili question aka tha kha Shitkasang leo da I Shitkasang ai re ji leo da ngalang da the next moment I thia ka thaur Shitkasang hi Otsak na proof ma sang ga thia ka thar ka chi question ra pai chi tha ko ai Shitkasang hi genuine sai ka Otsak na proof ma salala cha ta ta mirin wi khang cha akha mane ka proof ma salala na wi Shitkasang ji ma shung da le ka maring wala thi hai kha ka jingram wa pa pam ra ka ringwa akha na wi Otsak wa ma tai phlong ra ka chi itumli hangai chena ra ta kha Shitkasang ga chi wi definition here hi la bible thar la kana chang da le china ka chili sam bang ra la ja kha itumli Hebrews chapter 11 with verse 1 mik ana ma thailala samphang lak ra ta ning nung ta ji han tik ka chi hi Shitkasang na mik ana ma thailala samphang lak ra ta ji han tik ka chi Shitkasang ni chmo itumwi wa khigla ja ka auri Yeshu Christana itumwi wang thimi haire itum ma thai mane Yeshu Christana itumwi wang jifulaga ring shok le shidaire itum ma thai mane Yeshu Christali acha laka jingkum ting thuruk ting khani ka jini ting khani wa mangli ma fu ga thui wa ga jing wa shinau na phara laga itumwi wang na ra ok thimi itum ma thai mane Yeshu Christana itumuli ra ho khui ga wai thangka kamasaili moyatung li rauli ra itum ma thai mane Yeshu Christali nga so da itum jingkum tingka mungra itum ma thai mane Rivrana jingkum tingka itum monghayu thili Yeshu Christa ina itum so da rawi phejingli itum kui hon la hai tai la ka tang ma wai lak la rawi tek khama te lungli itum ma thi lui la ring ka pha khama than lungli okthira itum mi ena ma thai mane thala la itum Shitkasang chili Shitkasang hoye jiwang ena chi tha chili Shitkasang hoye chimo jai ka ara Shitkasang mi pa hina khi dakar sakla jakha kathum apong kathum hi ma thai ma sa pai hi ma thai thua kha itum Shitkasang hi shaky sawi adang hang kai da ta mia kana ra hang ka Shitkasang mia kana ra hang ka chil kham shung ta hi pa na hang la kham shung ta a ka pa na hang la kham shung ta ta
ame mama pa kwila hila da ogo tu with that kanawi the wave jili mirin wi wave jili ngapong thui khai changkap tale hi khwang na glo jika maram ka thum hi mag thei wang ni Shitkasang khangatara hi kada da producer glo kada da shok sak glo ja kha mangla wi gzat aina pasawi gzat la mong rai chai itum no hospital ka watran doctor no ikroi re te wahang leo to dok khakru yari patsa da prescribe na samim ko doctor no hi test yang ra hipping hi yang la ka cha di hiwe na rai ga chi thei ga hai wi thili ari chi prescribe sa la ka rinsit ana chi wi chi shai la ka rai gi chi ka chi ni chi ta kam na itum mangla wi ga cha ye ko tong le khai Genesis chapter 3 when a hapok khai na itum hi Adam na Eve na mashai lo ga chi ting jiwe na shai hao ting dai ji shai la ka ran a kon shi hao ta Romans chapter 5 verse 12 following pa ka theora ka chi wang la ja ka mi a khu wang na more hi ogutui mi ko mo ga chi vui tung le rao wi chi ji wang ni thum mi ko mo ara more ga phung wi naw tun Adam wi naw tun sao ta a chon dang le na hangai re Adam na hok nau phra funa phra sei nau ka phra ta more ga phung mi na more ga phung mi phrai jili ki process jili ki hok la ja ka imputation the itum theological term le imputation hi system ka thum le imputation ka chiwi ka khlat pawa iwi ina sa ga iwi Otsak ji na wi tung le chak ka shan ji na phai pang chang la ga ma sa la na iwi ina ngui da sa ga ji li ma so da chang hai ra da shan ka sang ji li imputation do hoi ji ka da ra ga ji ka imputation number 1 Adam wi more hi inili direct inara khai ni je Adam wi naw tun sa khai wang na original more hi ra khai imputation number 2 jina khigla ja ka avana itumi naw tun sa da khra sa ta na shawa more wi Adam wi na line khra wi pa chi ji wi more chi itum le rat sa pam dale imputation number 3 na khigla ja ka itumi imputation ka mati le ra imputation ka gatum pa hi na khigla ja ka imputation ka gatum pa hi na itumi more hi Yesu Christali shan ka sang jana an itumi wang na thimi how ta imputation number 4 pa hi Yesu Christ na more li wi la ka ring lu sid how ta chiwi ring ko lu wi pang shap ji itumi la chaknar ga hai Shitkasang ping li la chaknar how ta imputation number 4 ji itum changai ni kha ara ji baptau sa ja ka thum hi rikap ta ka thai da gar sa o I hi more ga phung mi lo mo ka ji hi ma thai thu a kha I shi changai ji sa no ki wang shi chang da ta khang han dran ka thuk ka chang shung da ma thai ram ra kala itum wi Otsak hi stable sa la ga na ma chat wa pai mar itum Shitkasang hi sang da ma chat wa mar ka tata mina shitsanga I dai ji da kharchan shajen na forsang pa phal ga shu ga chatta aj church li raka akama hi office li wang jen na phaisa chapho hau ga ji pa shi ji ga chung ki wang na gla ja ka hi ga thum hi ma ga thei wang number 1 all are sinners itum ga tong hi mi ka mo ga ji wa hi morai ga phung mi nei ka ji hi itum li bible na hang ping ai tale ki wang gla ja ka itumli Romans chapter 3 we verses 10 11 12 ka patran ki sam mangla ja ka hey mi ka tong morai ka phong mi ser ka thar ki pa ka male mane bab ka ta ki pa ka male mane kala itum hi vri vra wi wang wa tong ka pai mang sa thwe ki wangla ja ka itum hi morai ka phong sa mo ji wang na itum hi mi ko mo ka ji wi morai ka phong mi ni kala morai phong hau ta verse 23 ngarai ka cha chapter 2 verse 23 li kyangla ja ka more phung hau da more wi saman hia ka thi ni ara more phung hau da more wi jiwi wangai na itum hi wi rawi tek kamateli makashung ruthui ka chi ni ji wangai na ara oh I more phung dale ka chi hi adang hangai da imputation matti adam mai na khara
Ava wena kara itum more crystal gisang kala crystal we kamashung kangrongli ji itum li sang kami kachichi imputation mati we process hi bapta usa jaika itum hi more ka pungami ne kachi we phekare na phokre hi ka chadale ka chimathe ka ari jat shailala counseling hi jat khusok laka tamji thailala mga cheremre athang we Otsak ji hapta ga khang laga railala ka chang aka khang laga railala hi pa hi ang yung na mathai thwa ka khangachei go hoya sak mara shok ram jiwangena mi ka tong hi more ga phungami ne jiwangena glo ja ka ara more phungaya ka the wages of sin is death more we hat thei jiwa ka thini more ga phungmi ka chiwa mai fuli wara ara ji ngarai ga cha like Romans chapter 6 with 23 8 with 13 8 with 13 ji lima ga pisang dura 6 with 13 la ki hanglo ja ka for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord he pai ni jena more hi ma phau thwa kha ta kha ining mang te ngai ne Shitkasang la ma shitsang ngai ne da pamra jaya ka pam shuk ma chimra itum hi thang ga ma thang ga wa hili hang gai da ka thi go ho hi raura ka thi go ho hi raura ka thi ga chi a chon thang itum tyau mai ka phairum hai re ka thi apong ga thum mai na le pasawi ga thi manglawi ga thi ga khane ka tang ma vai la thi gi chi shiman gi ji we rawi look ma shan ma khla ya pam ni chang gi chi ka thum hili ji ra ra kho ji khra tranjili ki angrag la jaga 8 with 13 8 with 13 jili ki sambang la jaka itum na pasawi aja chawi ning ga changmang ina sala ga chada kha thi plong re ka chi hi ji jili changdale ara ka thum hi hili more phung hai re more we hat thai ga thi ne ma thi khwai ki sarak la jaya kha hili apong akham mang le ja khikla jaka there is only one Savior. We come here akamang le. Arion we theology jat tam stay the le kachung kale. Kachi katana universalism da tam jite ka zata mi le. Jiping jina ki hang la ja ka o ko thuya chikun matili le ta kale ka tong hi thang kama thang ka ba. Ka tong we come sim bangaur. Ki wang la ja ka itam we vri ra ya lu ma shan ga thai le shi ga thai ra. Ki pa li ka mash man sak ma thing sak ngai ra ran chene itum ka tong hi shit sang la ma shit sang la ka tong hi ka jing nam mara ka chini ko bible na gang ma shit ka sang ami ka pik ka yang ami khamlip pa mi ngopon ka chat mi ka tong hi mai fuli wara jmu Revelation chapter 21 we verse 8 ji palu third sari yana chang lak tale chena ara kiwanglo jaka hili hui kami akam shomf mi akam mangle ka khane group na khitam segla jaka pluralism hina khikla jaka ai akana Hindu akana Muslim akana Sikh akana Christian akana tribal religion akana kikita ko tong thermally chet lakana ka chaping tong na lastly now lakana ka chingnam wa ta ser shomfung te ji tu me vre akmangai ta tam ga semi le chung le de le go chena chiping jina pluralism shomfu ga chung ga na itum rawli ka chingnam wa pai ka chini ko itum le bible na gang pa na neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved ka chingram ga chingli le de ka le cái gì này, ông có thủy lý lấy được lấy cái tông người ngài trai lý, Giêsu Christ mình là amin cái tây, cái ba cái là mà miai này, vì kami xem bằng cái vai, amin à kamang miai đấy, chỉ là khi cái là có Giêsu Christ này, Giêsu Christ amashan claim cái sa, John chapter 14 we verse 6 lý kiang là có, Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. Ana hang lak cái chi te ara ina na thumli pak haur ko masang la
John chapter 14 he farewell with speech how po khai ne Jesus Christ ka sing nam ba wai wang jena na chili khyang la ja ka itum ina na le intum li pak haure mangla ga thara johora la ga an na tum li ka jing ram wi more wi Shitkasang wi maram li matha la ga na tam chi thai mi ro kho ta khang ai na Jesus Christ li awi sa khang thaping na gang nei yo na ka li wa ro kla kla na wa ro ga ja pam chi itum ka ta ta thei khuruk la shong fu ji ka li le kla ta Thomas na ngahan ga jena ana hi ngahan ka ka toi ni ji king han ka la ja ka ana ngahan ka pan Jesus said unto him I am the way ina shong fu nei ina khamashung nei kala ina mirin nei iwe na maning la ishawa wili ki pa ka mara pai mani amang ngi chi ko chena khang tai na atang hang dak le universalism pluralism ki ka dharma ka tai na tam se dak le yak ka le sala pai shongfa ka mang Jesus Christ li mara thwa ka ali Shitkasang ga chi himal le thwa ka ka tong hi shok morewi lam hang chili morewi mai fu chili wa sir gi chi ni ara Shitkasang ping hina conviction apong ka thum mai na o i hi Shitkasang mi la kai ja ka test ka thum adam point mi tong hi more ka pong se re more wi saman ka thine kala hui kame akhamang le hi le ai re chi ka leu da ana ta ka i hi ka thiwe na kan shok plung re to hot khana ai na ki sam bang rak la ja ka awi conviction hi kira rak la ja ka Jesus Christ mang hina itomli ka tang ma vai le shman hau gi chi we na kan khame ne ka chi conviction hi rai hi point hi klei ping hi o awi Shitkasang hi genuine sa lak ka ya Shitkasang nei ta itum hoi china khyang la ja kha chu wi wang na itum na Sunday school ka dak le tam moi na pa ka phok hi khik samang la ja ka John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. He kamini. Ara chuvangani itum na Shitkasang layout oh then Jesus Christ is my savior from the eternal damnation. Katang mavai la shimano gi chiwen hui kamyeji ki pakla jaka ji iwi Jesus Christ na. Ka ji hi khang changkat khamashunga mashung li phaisin za la ga Shitkasang lai gai mi chi na sampangra ka khani li awi ugrung li khira changrak la jaka Christ has bought me with a price. Jesus Christ na ili amman mi laga lok yairi. Hi tum na hang papa dak le maning manai 1 Corinthians chapter 6 with 20 li hi chang dak le ta ta. I tum ni Jesus Christ we a shi chi na lok yairi chi mo. Kyu chuwang na i tum na chi verse 20 li lang mai da pa lo. Tiêu ga nga chang ka mai da pa lak se ja ga pata ka kisam mang rak la ja kha. Chili chuwang na awuk la ka shak cha la. Virana sata tsir shiman siraura ana pichar sara kala awi pasayi itum na shichin wilaga awi itum pasayi rawi temple rawi pam gwaine awi pasayi shiman na sakta kle mi jili rana ali pichar sara tasam bangruko chena ara hili juwanga na itum na Shitkasang mi na kisam bangla jaka oh chita ka ihi ka pai mi maneng limni ili Jesus Christ na amman milaka awi a shi jena man milaga ili lok yaire chitai ga itum hi kipa itum hi akhawa leher itum hi akhawa leher hi kiwi perspective na khang kala chaka achalaka slavery practice adak le atamli mi wi market li khura laga 500 1000 2000 da akhawa ping na vawra chidaka lok ngai ping ban akwa ping na walol ga amman mil lok khi gi chi wi concept en hang dak le ko itumli amman mil ko lok khi hai re gi chi chena chi daw ga dara ka thum pa hili itumli ara amman mil ko lok khi hau gi ta it is Christ who liveth in me ara chi wi thili ki sa rak la ja ka ara in ring dak le hi imaning lim achalaka kachamma I kachamma more wi watsalaka like sapachi thiaire crystalling so the thiaire kan thiaire ari in a ring dak le pache imaning lila mangla gatara na ili shirat milaka Jesus Christ na iwi uklungli changlaka ring dak le ni
thum hi ka thum arila akrafra ka thum hi leire chiwangai na ra chili itumli bible na kyangla ja ko itumi Jesus Christ ling so the crucify sai re thirum mai re ara ring dak le hi imaning luiman ko yi uklung li ring dak le ya Jesus Christ ni jana aklatan iling so the ring dak le ara shitkasang mi ga chi wahi acha cha na ring dak le maning ko yi tumui uklung li gari hi thousand la ga chat khangsak ta ta itumui uklung li manglawi pangshap che Jesus Christ na mangla ga thara na li shi sing la ga sang mi la ga ring dak le ko chi ta ga chau ga da chi wang na itum li hang dak le pa na itum li mangla ga thara li malung ma wat ngasak alo mangla ga thara wi mai mamit ngasak alo quench not the Holy Spirit the hang le de ko chi khiwang la ja ko Jesus Christ mangla ga thara na itum li shi hai ana malung wa dai ko itum gari he ma chat li marte chi wang na itum li mangla ga thara li ma shing sak la wi mai chi chui ngasak shon ga shitkasang ping hi wa khring hi khang chani ara chiwi thili ka thum hiwi thili kirarak la ja ka ara itum li Jesus Christ wa shi chin lok hi hau itum hi ali shitkasang mi sao ta chi ga tha mili Bible na ki hok la ja ka new creature itum hi thamsak ka therwan kai thamsak ka therwan wa nai re anagahang therefore if anyone be in Christ he's a new creature all things are passed away behold all things are become new KJV ni pa hi yang lo ka chamma chi thwer ka tharang sai ka to ngi ka tharang sai akui na pu ga phaita shung pasai na pu mangla wa shung ta ithum mi tharang sa khai kho ji wang ne itum hi Otsak ka chamma sa pai lim ne nim phanin ka champa jim sa pai lim ne kham khawa ri sa ga sa Christa ma jangla mangla ga thara ma jangla sa ga sa chi ma sa pai lim ne ka chi ni chi thai ga ra hili hang dak le ga khane na khikla ja ko o itum lia tang market li lo khui ga hai da te itum akhwa ka thar sa mangai ru ko akhwa ka thar na khyang la ja ko hili Thomas la hang lak ki chu akhwa ring ai re Christa ring shok ai re ta atum tha da akha wing cha ling chek luk ta pam dak le thran Thomas na ko thai chi ka jaina Christa ring ai re itum achak thai ru ko the gangai na Christian mos Thomas na hangi awi arabli gzeya na pergai chili kala apang mayali yot pie na rung hai chili iwi pang mrenga na mathra sang khirang gai dang ta imashit samra da hangawi che chena atung ko ngapam dale laka Christian ra laga tung mangali rai chena Thomas ralo iwi arabli rak mayang lu kala iwi pangli sang dak la chon chi yang lu the gangai na chili kyang la jaka Thomas said unto him my Lord and my God iwi ka khalat pa na kikla jaka iwi proho kala iwi akwa ka chikho iwi ka khalat pa ina atang itumli market when no lok hai ta morai wi market when itumli Christiana we shi chen no lok khya la ka itum akwa ka thar sam mang auta jiwangai na iwi vrivra kala iwi akwa jo itum ka tong wat sa ser le kho wat ka sa pam lia chon nang li na hangai re wat ka sa pam li wa ka ki tum na ki sak la ja ka itum na ki sak la ja ka akwa na hisalo da ka so itum na sai jiwangai na ra itum akwa ka dar sam mang auta itum li ning khamila ka thar mi ai dale ning khami ka thar hi khili changla ja ka itum na kara sam mangla ja ka ara Jesus Christ na rai mi laga shok la chi masalui lo ta ka so apam khani sam bangdale kare pa na khili kali sam mangla ja ka John chapter 8:11 ka khani pa na John chapter 5 verses 14 to 15 hili ka shi mayau ta ka shi khmai pa hi in hili sang hai ne John chapter 8:11 pa hi she said no man Lord and Jesus said unto her neither do I condemn thee go and sin no more Kayorv Jyoti wi shnau Kayorv chili dharma wi gathana ping na to khilaka
Yesu Christ we mangali khira laga more ga sa pa hilil ngulung ko na Moses we eina tishu da phog pha mi chiling ngulung ko na thamra ga chine Christ hi ka ra ga to khira ga jaina Yesu Christ na jo I more ma phung lak mane ga chipana thamre kap ra no ta hang ga jaina atom hi kui ma shun chang laga avav ngaron ta tsar hawi chite tsar ga hai na arma shinau pa wa chili Yesu Christ na hanni nali kipa na kha mathamala ga jaina kipa na kha mathamani she say no man lord mi kipa na kha ili mathamani dang jaina Yesu Christ na ali kahang and Jesus said unto unto her neither do I condemn thee ai ilanali ma phan mar ara kha inanali hangi ja khale china khigla ja ka go chadlo go valo ungulo laga more hi masali lo jining khami ga tharni Shitkasang mi jiwangwa inni wi wangwa ning khami ga thar sambang tale ko ning khami ga thar pa china khigla ja ka atang more li pam tale ga ning mang terang ga more ji sail salui khanyau atang wi khamalip ji wa chang lui po ga pha ji wa chang lui khili ga si ji le wa chang lui chin khara shitsang la ga raw ga da akhwa ga thar pauli raw ga da akhwa ga thar na khang ba na jo rita wi no wi ga champa ji masali lo ga thar pa na khigla ja ka rita wi no wi ga cham Otsak pa ji masali lo na mi thar ne akhwa la ila ga thar ne jana ara ina ning khami ji sa ge chin chapter 5 we 14 and 15 li jingkum thumra da ju shat mang ning ra la chot ga mi pa ji le Jesu Christ na rai mi hai la ka ara ali Jesu Christ na kyang la ja ka cho go and sin no more ngarai ka chaning ka mi chi mi lak chadulo la ka more ma sali lo chimani nga ka hili chok khame na wi tung li taror pa shi nei the warning le mi lak te ali ba more li ning te la ka vali cha ka Hebrews na kyang la ja ka chita da Shitkasang wi maram ni matchap yang hai la ka ara Shitkasang le shu yang hai la ka kong li ga hai mi pa ji wang ning li ki chi sak lak ti chi bong Shitkasang ping na ga sa wat jil sa yang ko ulong li ga chang ka ma shi chang rang ga ji ko ko shu la ga are sa la ga chang yao na ram fu na yao hui khang hom da dang hom yang la ga church la ka yang game bible game la va yang preaching la sa yang bible la pa yang pastor ping li lang so yang tagat sai la ga la atom na sa chi la sa khuer ka atang wa long wa ko chi ma therang to ta chili slip drift away ji shap shi tu chili chi wi na khai thui lu shi da ya kha chi ka tha mi wang wa han nong gi chi wa sak la kai chi wang ai na itum hi quality hi le re ja kha itum mahanong pai li khamateli tum na khire rakla ja ka Shitkasang ga mi pai ni hi ka tyaw na ka piye re ala khun wa sang da le ping hi a khung chat na nai khang dri jena ara Galatians chapter 5 verses 22-23 likhe samang rakla ja ka Shitkasang chao ga mi pa china ara hi Shitkasang ai re ja ka mangla ga thar we athai ma thai pho ga ra thingrong la chi thai mikmo la chi thai thir maman la ka rasang maman la khang chawi re ga sang ji khira ga jena khisam mangra ga cha athai ma thai pho ga Shitkasang mi wi mi rin liwa lei ga shi ring ga pha ching ri ga hai ning ching ha ring ga thai jena takwi ga hai ga pha Shitkasang jena khanin nem to ok thi ga thai khang ga thai hiping hi le sero wi chmo chi le sera ya kha mati quality mati itumuli akhwa la ngate re ka thar sam mangai re itum hi creator la ka thar itum mashala ka thar sam mangai re commandment la ka thar sam mangai ning khami la ka thar sam mangai re jaina itumli athaila matheng sakhaura ara Yesu Christ na hili atang Otsak aina Shitkasang wi Khangashik jili confuse ha da gliping ma an hang khai akalai tali china khigla ja kha Yesu Christ na gang Matthew chapter 7 verse 21 lik hang na khigla ja kha not everyone that said unto me Lord Lord
shall enter into the kingdom of God, into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. 个字呢？伊里pro的看高米个字，那个经人生个字么宁么呢？可个经人里可以下话为个喷宁个啥把字呢？个经人里真热，个字可。he 肯定拿着我这个呢是个声音个孙是看。现在看了家可，只八道里咯，外头个把么讲么写些东。The verse 肯定个同么扛了个八大拉高些，只八大路也可其实蒙日了家可，只藤只，那同那伊里拉行了，米个中个那伊里拉行了个真，只藤只米个中个那伊里拉行了 verse 22为呢，只扛了家可不好，因为那位名呢，得可么得wat个中个么啥么啦，那位名星的呢，只比么个什么少么啦，那位名星的呢，帮少个中个只少了个么啥还么啦，那个中个眼热，可啊同里因那眼个了，土路因那同里么太么呢。다항어르지대. 제나 이 기글라 자가 지나 항덕 레위 그 클럿바나 기글라 자가 왓삭맛정러 그모망에나 프로호 지슈 히 데사덕레 라위 민싱르 그 힐사 용바덕레 그 시크성 그 정컷 아리 이tum너 ngecek kai paji jiwi conviction ji matanga kha mai fye ji ka tha mi wi wang lak jene itum mai fma vai ki saragla ja kha salvation is not a license. Salvation is a license money. Driving license kwe ko itum ina thongai ko tao hai ko hai ungai ko ungbangai ko wa de ji zangai ko kli ko wa pai. Kita kamai na hi hui kami sambangai re jai da ina sakangai sara ka ji maning mane. Ko hui kami hi sambangai re jai ko i wi ka phaning pa maning le. Yesu Christ wi ka phaning pa. Kayashida ali automatically jine. Number 2, kachangkat hui kami sambangai shitkasang mijiva. Genuine believers will experience change of lifestyle because they are controlled by the Holy Spirit. Ina pasok tak lepa ba ara akuno wa pingji katiawa wai te jiwang pasok me aja ka param pangai me. Jena atumma kachangkat automatically believer mangla ga tharana atangang gai da mangla ga tharana control salaga sadau ta iwining ga chang pasawi niyang kung pa maning le raw niyang kung pa salaka sa thyo ki jin ji tha kha mirinli athang ma shi chang ga wi Otsak na ari ga thara mirin wi Otsak jiwa ngai hang ngau gi jin ka ga thumali they will overcome obstacles ka sui khra ka chung ka pheng phok ki viral la thumma ka chang kat mashun wi shit ka sang sang hai mi pa jiwa ka sui li lang sung la ka wi shap haura ka ji maning le atang wi ji maning le kamormang ina bla 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 sa tak le shit ka sang pa jiwa nga phok khing lang le ka ta tung aura ta tung hai na atang Yesu Christ na hang da da rit kamaya cruz rit kamaya nur khang har rit kamaya wat phunji ra chang au ge chin ka phangali Christianity is a lifestyle. Christian ping Vareshi ping here. Church alungli da korom tale la kamang. Itum fellowship khui la korom tale la kamang. Siyasa tale la kamang Vareshi masamani. Church lipam la Vareshi sara. Shimli phaza tale la Vareshi sara. Office lipam tale la Vareshi sara. Itum we leng puli tale la itum Vareshi sa jingi jini. Jena Christianity Vareshi here lifestyle itum we kasagawa itum we chanhan lahan itum we ningchuk itum we tuimatui tad ning phaning ka to hi chang la ka chi nga chei chang nga che hau ga ta Vareshi ga chi here lifestyle ko ara ili hang da gля ka na kikla ja kha ka kupli kharchana ka phaning sa ngai Yesu Christ na awi sakhang thaping li ga hang kikla ja kha Luke chapter 14 we verse 26 li kahang china kikla ja kha if anyone comes unto me and does not hate his father his mother his brother his sister and even his own life he is not worthy to be my disciple hin hang dak lepa Vareshi sak lo ta wa wali yang khring le ngumong chau lo chi pa chi manim ko hiwe ka klat pa na kikla cha kha
ina atang sakasa iu otsak cham pa chili iklatan la chining ka chao ge chini vreshi sauro jaida ku chung na shokap tale vreshi sauro jaida awa lo horai la ka chinang ra lo horai la ka rally chitsang la ga mai ngari twi kai ka chung ka chat tale chiping jina they are worthy disciples ko chim sa pa im ta as vreshi sangai ko ishawa ma thirang gam saram ro ko chi chung ka le ishawa ni shawaring dele ga ya ni le discouragement sangai ni ko chi chung ka le amaya chon ngara ling chi da matsa kangai ka chung ka le kala oi I achi season mang la hero sa ko la ga jingkum pa salak naus ni da aji chakla tuwi jili le sha chi wi khrer chi ma chat ram da chi chakla tuwi ga cham watsak jili maning ka chai khrer chi wen ma pak thik ram mi ka chung ka le chi ping ji wa khiklo ja ka chi ping ji wa Yishu Christ with tea ka shurang sa ka wai matik ma cha mani ji ko jene itum vreshi Shitkasang Christ with tea ka shura sa sa ja ka itum mi cham more ga punga mi cham ba chi ro hai la ka meter akwa la ga thar watsak la thar sa la ga opti sir se hilipam la ayali shok la shomfu gyang khreli cha la vreshi ya ka sa ta itum ngo hiri yana Christ mangla ga thar chang ga chatse tam ga mang og thipam hili ok thi salala ko hora agang sada mi ga teile le ithum ko horji thing sakse ga ji hi hang ji phundle ithum tong le ransom irinu